Dobro došli na naš brod koji se zove Yunus, što u prevodu znači Delfi. Prije svega želim da vas upoznam sa cijenama toplih i osvežavajućih pića ukoliko želite da popijete nešto. Čaj košta 2 lire, kafa i ostala gazirana pića, kola, fanta i tako dalje koštaju 3 lire. Good morning everybody, this is Messi. Welcome to Istanbul. This is Golden Horn. This is Istanbul, this is the city, the capital of 3 empires. Okay, don't forget it. Romans, Byzantines and Ottomans. Uskoro ćemo proći ispod Galata mosta, koji je interesantan po tome što je prvi Leonardo da Vinci dobio ponudu da projektuje ovaj most kako bi spojili dva evropskog dijela Istanbula, koji su podijeljeni zlatnim rogom, kanalom kojim prolazimo sada. Da Vinci je naravno napravio projekat, ali se, iako je i on bio nešto kao Mimar Sinan, čovjek o kojem sam jučer pričao, čovjek koji je bio daleko ispred svog vremena, Osmanlijama se taj projekat nije svidio. Na svu sreću taj projekat je ostvaren i most je napravljen u Norveškoj, tako. Znači, taj projekat koji je Da Vinci projektovao je ostvaren i most je napravljen u Norveškoj, tako da ga možete pogledati lako na internetu. Poslije tog neuspjeha, pod navodnim znacima, sada Vincijem zatražili od Michelangela da on projektuje ovaj most, ali i on odbio. Tako da su na kraju Osmanlije sami su projektovali ovaj most i napravili. Sa lijeve strane možete da vidite Galata kulu, jedno od najstarijih kula ovoga tipa u svijetu i zbog nje se i ovo naselje zove Galata. Galata kula je sagrađena u 14. vijeku od strane Genovljana, ali ono što je interesantno za nju jeste da je za vrijeme Osmanlija u 18. vijeku jedan naučnik napravio umjetna krila sa kojima je sa ove kule preletio na azijski dio Istanbula, odnosno na naselje koje se zove Uskudar. I sve je to uredno zabilježio i zapisao Evlija Čelebija. Sa lijeve strane se nalazi Karakoj, internacionalna brodska luka. Inače, Bosfor je Moreus koji povezuje Mramorno more koji je dio Sredozemnog mora sa Crnim morem. Tako da, ukoliko u povratku kada se budete vraćali, ukoliko budete išli